kabanengkong kabangakwa ban pentip lemba jongpi kalong ba ya katuka tes ka sampel ke bangisim man kesngi hadu menne kelapoi ke total hajar spa praponyo ngut bat ke report ke bangilayo kabalong negatif kalong hajar sispa nyopo prangut ke report ke bangindang ap banyo kalong kendai pon riungut angut active case iway de itu ibala don lepa ibang la dep tes sausin lam skin kong indang tes biang ya i but iway pat ibang indang suyo ya ke report menne hakaba ngisem ba iyo ya ka infection na une uknyang jingpang ia ka positif menne kidei nakaju katmei kaba kitu baro khat angut kiyo ya uneu knyang jingpang ya gitu ki student lani ki perlok nong song snong jong ki jela ki basa keleng jong ka state hanot eastern state jongi hadu menne por arbaji lai beji ka total ka bangila pediang yaki ka bakila warung sya ke jela ke jongi kalong hajar henrius pa paulai ngut hakan nyau terik jong uni ubnai kabamut mensismi la pentip yang ini nak sorkar asang ba uway na kiba puli doktor bat betrei doktor ru uyo ia ka positif case bat ubadon menta hapok Guwahati Medical College Hospital bat uway pat ula klatno bat uta udai napo ka Dr. B. Barwa Cancer Institute Guwahati lada don manu nakin nongsong snong jong jela ki bapang lane ki baleshim dawai hakine ki arteli ki hospital kawai ka Guwahati Medical College bat kawai pat ka Barwa Cancer Institute kibanlet nadu ka art hulai terik jong ubenai ubasaw ubenai April nadu art hulai terik u April sejrong ka bangi kerpat kerke yaki kalong bakin sngau bha ban kol yautu nombar sispa pra kloi kat bala kenang ba ka jela ka sorkar jela jongi kanla ban tip bat ru ban ai ke jing betha kumno ban le hakoi dei bat ke slong agglomeration ki auto shops kan sa pleno nadu kasngi nengkong kata kabamut khatway terik jong uni ubnai basan bat ka baar ki stationery shop kitaru ngi ailat ban pleno nadu kanika skinengkong light no hakine ki arteli ki yau kawai kadai hapo yaudu bat kabaar kayau polis bajar yakine ngimpat sya badya kane ngila IT haka district administration deputy commissioner banle ya kabadon kam hakine ki rural area lane ki district ki baper ki ba ni ong ki haka green zone light no ya ka shlo ngilarai ban sya no nadu kaskin kong na kabamut nadu khatway tarik ubnai basan babaro kidukan ban ple halaki jom ki jaka ka jom ki mentapat ngilarai menne haka review meeting na ka sarkar baya ka public transportation ngikintiu no sya ka sanpo nakashispa sanpo persen bakin trekam nang takabaa nalor ka public transportation ngila sya ru mentai ki private transportation hakine ki jaka kabamut haki we ki district baro like no tang ka shlong agglomeration
ngila syak menta 100% ba ngin penyat ya kini ki private transportation. Kaniru ngilap tha syaki deputy commissioner baki district transport officer baki walk out ya ke modalities namar ba kanne ke 100% ngin ya da ka bangi ong ka rotational basis.